ngiyayikhetha inkosi enkulu yasezulwini uNyazi wethu. Bangcwele, asazi ukuthi singababazi isithini. Kodwa ngicela umuntu ngomuntu asuke endleleni. Ungasho ukuthi sikugqobile nje ukuhlela endleleni. Hlale ngabomi endleleni. Sizobabaza lapha uthando esiluphiwe inkosi enkulu yamaNazaretha uNyazi. Asazi wena ongathandi lolu thando ukuthi ufunani phakathi kwabathandayo na. Ufunani phakathi kwabathanda uNyazi lwezulu na. Awubheke egameni lakho leli bala ngelani esegameni. Umuntu ngomuntu abheke eNazaretheni wakhe ukuthi alikho ibala elibekwe uye ngokungathandi uNyazi. Ngenye imini bangcwele ezweni elithile inkosi yake yabeka uMshumayeli khona. Kwahamba lo Mshumayeli, bathi abantu abasamfuni. Namuhla emathempeleni kuhlukene kabili. Khona bangakumkhokheli abamfuni uMshumayeli, khona bangakumshumayeli abamfuni umkhokheli. Asazi ukuthi kwenziwa yini. Ngenye imini ithi inkosi esihlalweni sesibili, ithi inkosi eyamaNazaretha kwakukhona indoda ethile esweni elithile yayilima insimu. Insimu yayinkulu kodwa yayilima yayitshala zamila ithongo zakhula. Kuthiwa le ndoda yayihlala lapha ensimini ilinde insimu. Kuthiwa emini yayihlala ensimini, ebusuku ihlala ensimini. Kuthi abantu abadlulayo kule nsimu beyibona le ndoda lokhu ihleli isikele izinsimu ithi, kodwa lo muntu wafunani ebusuku ensimini? Ithi ngilindile la, ngilinde inkomo ezingahle ihlubuka abafana isale emadlelweni zingene kule nsimu. Ithi inkosi ngale mihla, angisho le ndoda, ngisho uShembe. uShembe akalale ebusuku nemini esingeleza insimu yakhe. Ithi insimu abantu ulokhu esingeleza ebusuku kumenyeza ukuthi Shembe naku umuntu efa, emini kube njalo futhi. Ithi le inkosi ngale mihla, ithi uShembe ulala nini? uShembe akalali. Pho uthukelana uShembe kancane. Yini edala ukuthi uthuke uShembe? Johana
awuqale ngamo ku-2 ivesi ngesikhombisa. Jakobe 2 ivesi ngesikhombisa. Ukhona nawe usangabaza namanje awubuke emva kwakho ukuthi ibandla liye lashonaphi. Usangabaza namanje musukubheka phansi usho kuwe funda verse 7. Abalithuki leli gama elihle enibizwa ngalo na. Akathuka imshembe nathi bangcwele na. Uma nigcine umthetho omuhle ngokwembhalo wokuthi uyawuthanda owakhelene naye njengokuzithanda kwakho nenza kahle. Amen. Johane wokuqala 4:7 verse. Wokuqala uJohane kwabancane. Johane 4. Bathandwa asithandane. Wemthanda noseduze kwakho. Ngokuba uthando luvela kuThixo. Ungayibhali nje baba uzokuqhubeka. Amen. Lo seduze kwakho emthanda. 199. Abantwana
esibanga asazi ngakini noma kawuhlukene ngakithi uhlukene ngakithi asazi ngakini sibona into eluhlungu lapha ekhaya ekutheni kwamaNazaretha thina esake saba khona ekuphakameni sabona into eyakenzeka ekuphakameni endlini intombi ezayihleli khona yawindlu yawela phezu kwengane zabantu kwathi mbo indlu kutatuluka indli ishawa usemene kubulawa iy'tini niyakithi intombi yayikhona lapho yazimbili kunenye yakomkhwanazi khona ethempeleni kithi yagcina igane kwangena le yakithi ayizange igane yayihlalihlale ifuke isifuba isithi uma siyivukile ihlale phandle iphefumule ikhefuzele yashawa isitini sayishawa lapho ofalweni yaze yahamba emhlabeni injalo uShembe sifanele ukudlala ngaye futhi leli gama liqhamuka kanjani phakathi kwethu maNazaretha isithi inkosi esehlalweni ukuthi hayi ibambele wena isazosuki ibambele nje akusona esayihla akambambeli lapho umuntu osehlaleni ukuthi ubambele omunye ukulibona ilanga liphuma phezu kwelinye ilanga liphuma kanjani phezu kwelinye ilanga kanti wena ukholwe nini ngempela noma usufake imuka ngoba ilanga liphuma phezu kwelinye angisho zona ezakho wake walibona hayi usazosuka esuke yephi uhlale wena khona akuzikusho isibongo esithile kodwa ngenye imini inkosi sekubekwe ithempelo lapho kwahlala amaNazaretha anqamukana phakathi bathi asimfuni uMshumayeli udaba lwaze lwafika sekuyinkosi ilanga asimfuni uMshumayeli kodwa lo Mshumayeli isibongo sakhe kwakuwumyeni angisho wena myeni kwakungokwamyeni igama lakhe liwuSoniyasi inkosi yamaNazaretha yathi uma umfundisi umngoma yathi akayibulelozwe wafika umngoma yasithi mngoma uzobafungisa ngetshe uyobafungisa ngetshe bonke abathanda uMshumayeli bazohlabula yini abantu abathanda uMshumayeli zobuza ukuthi uyamthanda uMshumayeli athi ngiyamthanda kuthiwa yithi ngephezu kwalelithi athi ngesandla kuthiwa buya ngapha kuthiwa uyamthanda uMshumayeli athi kamfuni kuthiwa buya ngapha njalo ithi inkosi yamaNazaretha uyobona ngoba uma sebephelile labantu ulayini uyobona ngoba lelithi liqhephuke phakathi yaqhephuka phakathi ithi yakazingcezu ngapha lasala leli ngapha lalabo bathanda uShembe kwathiwa-ke lelithi uyolithatha wena sekuyindodana manje sekumsukulu osalwa yilo Mshumayeli abathi abamfuni ufike leyo ndoda yazothi ngicela ningisenkosini ngoba sengizoze ngihambe emhlabeni lelitshe engayikhombisile lapho engalibeka khona laqhephuka phakathi
kwathiwe kuthatha ihambe beka indawo ethile. Lelo thempelo iyathi isekhulunywa yasithi inkosi bonke abathandwa inkosi yamaNazaretha bayohamba nalelithi. Kwase kwakhiwa ithempelo ngale bayawazi basenyakatho khona ithempelo ngale ngase enhlonkela yasithi kwafika bejabule. Ithi inkosi yamaNazaretha kuleli thempelo abathe abamfuni umshumayeli yathi ke nina seniyosala nodinga nina anisenawo umama wenu. Bayalaza bangabenyakatho lelo thempelo kwadinga unini. Abana umuntu mayengasenawo unini nabo kwathi umama wenu kanti senayo. Nangakithi kwake kwenzeka kwabekwa umshumayeli esuka kwaHlabisa ejabule esiqiwini eya ngale ngakithi kwahamba ahlangana namadoda bathi ayesiphundi ndoda sizophatha umuntu ejabule esiqiwini ezosiphatha. Kwathiwa uzokwenziwa njani? Yathi indoda mina ngamxosha. Ngamxosha wena? Yathi ngamxosha kanje yathi nginike icelemba. Bayinika icelemba. Yathi indoda ihamba nocelemba kanti iyofuna induku. Utafika yagawula induku yabuya nayo yayifaka phansi komNazaretha. Yabuya nayo. Wafika lo mshumayeli. Yathi konje uthe isibongo sakho ngoba ikonje yamazi kodwa uthe ubani isibongo. Sengene imkhuba isibongo sakho kwa uthi lo uncobo wena konje ekhaya ungaphi? KwaHlabisa. Usuka kwaHlabisa izibula. Suka kwaHlabisa. Lento uyayazi yathi baba wahamba kanjalo asikayilungisi thina esweni lakithi leyo nto. Kwasha umshumayeli ebekile egcotshiwe inkosi yamaNazaretha sathi asimfuni. Namuhla esweni lakithi siqembukelene phakathi. Siyile enkosini yamaNazaretha njengoba kade iselinda inkosi sagcina esweni lakithi siqembukelene phakathi. Kodwa kwakhulunywa udaba eGibisini. Lapho udaba lwangatshelwa abantu. Yabuza inkosi yamaNazaretha yini le bathi simfuni lo. Besho ukuhlala simfuni uhlala. Yini enjani nimfuni? Bathi semdala. Ithi inkosi yamaNazaretha ibridge mali lidala kodwa imoto liyiwenza kahle. Iyabulawa yini? Bathi inkosi abulawa. Yathi pho yini? Kodwa akafuni ukuvula ibhodo. Kwalokhu kumile kule ndaba yebhodo. Ibhodo elini le? Ibhodo elini le? Lagcina laze lavela ukuthi ibhodo kwakuthiwa avule imnikelo. Ithi inkosi phawa na obaningi nayo ukuthi baba kuyona yami eyakho ngikwazi ukubanika. Yakhala enye indoda lowo owayehlala wafaka isandla la ephaketheni wakhipha iholete wakhipha u100 wathi ngusula inyembezi osuyikhale phambi kukababa. Yathi inkosi ngifuna niqhawulane. Avuma. Ngifuna niqhawulane ngibone ukuthi kuphelile lokho abavuma.
idala ukuthi bantu semdala yathi sana yathi nawe khumula umjini ngoba nawe somdala uzonikeza omsha ngoba nawe somdala khumula umjini khumula ingoma wagcina engafuni abangisahlala awushembe uThixo bancane ngenye imini inkosi yamaNazaretha uthi uBhombela wahlanganisa waphula izinti wayihlanganisa wazithi amakhanda wabiza amadoda wathi sondelani madoda asondela madoda wathi yini lengenza bathi inkosi uzama ukubasa inyama izama ukubasa sengibasile omunye umbona sawusela uhlele emlilweni bangaka bosela phambi konyaka yini endala futhi sithi sesibekwe phambi kwabantu kodwa sibuye sibe nephunga ukuthi la elani iphunga phakathi kwethu bangcwele wafika nangakithi uBhombela kodwa kwaqala kwafika ithunya zabuye zaganga imsini wenkosi yakithi yesizwe sakithi zaganga zona ingane yenkosi ngiyahamba kanti ndizofaka ugebengu lapha kuleliswe babaphela ukudlala ifundo oh sorry hey babosho besenothanda amaNazaretha akukho ngaphelele kwahlabisa akaqale indlela kwahlabisa saqala kwathiwa kwanongoma esala sangeze yaqhutha sawushona kwanongoma wagcina esinye isalukazi wathi nawe mntwana omkhulu sungena nawe lokhu okuphethela abantu kokoniswa sifuna uzufe ke wena uhamba kwahamba babesebenza labantu enzimaneni lapha kusetshenzwa ngezandla ngenye imini kuthiwa bathi besebenza eminye inkosikazi yasilunywa inyoka khona yafika inkosi yamaNazaretha eluma yathula indlonja yafika inkosi yamaNazaretha elangeni lesithathu lomuntu eshonile
basho bathi inkosi kushone inkosikazi igana kwaMsweli nesibongo. Yathi inkosi yamaNazaretha lo owagcina eshawa esweni lakithi kwathiwa akabe lapha phambili la wema. Yathi inkosi yamaNazaretha yathi bize inyoka leyo. Kwathiwa inyoka bulala inkosikazi, inkosi yayifuna. Yaphinda ngokwesibili, yaphinda ngokwesithathu, yaqhamuka ezantsi inyoka. Yakhuphuka yaze yafika. Kuthi isilo sabuza sathi le nkosikazi uyilumelele. Yathi bengithi ngiyayilamulela ngibona abantu bephakamisa ocelemba namageza ugawula ihlathi. Ngithi kubulawa mina. Ithi inkosi yamaNazaretha phindane uphinde umlume. Thatha ihlungu kuye. Yabuya emgalela. Yathi inkosi mphinde yabuya emgalela. Yathi inkosi mphinde yabuya emgalela waphila ayibongo. Sizokuthini shema sithi uba ufanele ukhuze uthiweni wena othi osesihlalweni ubambele kamli. Yathi inkosi kusisikhathi lapha kuleli bandla nizoke niphathe abanye abafundile beniphathe ngemfundo hayi ngomthetho yabo imfundo yokugqibela. Ezinye izinto zenziwa ukuthi ubaba uthe hayi ungewubaba uwe. Yavuka le nkosikazi ayibongo. Ubona la mafutha la aqala ngaleso sikhathi esweni lakithi wafika nesigubhu inkosi yamaNazaretha bonke ababoshiwe fakwe uthi la egcobe izandla umuntu agcobe emsimbeni kwathiwa baphasele nabakonongoma. Lapho sekuthethe icala kwathiwa hayi phumani alikho icala ayibongo inkosi. Usangabaza namanje hayi ayikho lento ekhona yini okubachaza ungababazi lokho awazi bekhona uJulayi lokhu kwathi qhele kuleli bandla ongangalo okhona. Awazi kanti wena umkakho ubani? Bani igama lakhe umkakho? Umkakho ubani igama lakhe? Uzodwa ithe inkosi elinda ngoba angifuni mina phambi zokwenzani laba yini ungaqambela lakho igama ulibize ngomkakho Zodwa sheshe njengoba silapha asibizwanga muntu kodwa sithi sithanda uShembe kodwa sesifika lapha futhi asisamthandi. Ubani kanti simthanda? Kanti amaNazaretha angibuya mina. Ithi inkosi yesibili esihlalweni ithi kukhona isikhathi kuleli bandla
yathi baqembukeni kabili khona abantu basezulwini khona basesibhokweni khona basezulwini kukhona basesibhokweni ungamangala uma uthi kuleli bandla kuthiwa khona ugobela ekubandleni ugobela wena ufunani kwakukhona abasembiye labesasinabo ephakameni kukhona sasigida nawo Aloni Bhaloni eyifaka ibhesheni bomu awuzange ngibona kukhona intombi ezayizalwa kunoyinkobe lapho ephakameni ezayifuna ukugana abantu kanti inkosi cha ganani bona bakini noma nikule nkolo inkosi abanye bayofaka zona imijiba le yabo uNazarethe noma yabafundisi kodwa kubona abala ekhaya bazokhipha abantu abangena lapha ephutha uma kungakhuluma umfundisi ukuthi yohlanga kimi wena ngeke aphume lo muntu kodwa ngoba ukukhuluma umfundisi uzothi kusho umfundisi kanti kusho inhlathi hayi bancane asibuyele kwinibishelo futhi asiyeke kuba nenkani kuleli bandla yayithi inkosi inkani akuyona lapha yasezihogweni sisothandweni bancane 4 Johana verse 10 nanto uthando akaliboni namanje akuthina esamthandayo uThixo uyena wasithandayo thina wayithuma indodana yakhe ukuba ibe isihlawulo ngezono zethu amen lolu thando
phakamisa siyabona abaphuza abazana njalo ukuphuza khona kuthi noma kuthiwa akasaphuzi bathi siphuza nawe nabangamthandi uShembe bayaziwa ukuthi bamkhohlisa bathi abamfuni pho uyaphi kanti usuke kini uyaphi usafanele ukukhona usakhona ukholiwe usengumzalwane baxela asikholweni ayibongo akuphela ungabaza manje ithe inkosi elinda njengoba sina akukho mali engiyikhiphile nganikeza umuntu kodwa uyizele wena lapha kulukhulu ukuthi ungathi uye emsini womuntu ngiyakusibani bayo kodwa uma usufika kuye suthi awumthandi kanti uyaphi yathi inkosi inyanga edlule mhla kwakheka intsha kuleli bandla kwakheka intsha kuleli bandla yathi lentsha iyoba lapha ngenzeko nomhlangano nisekhona lapha noma senihamba nani niyenzaweni amaqembu ngapha kwabe kwahlangana bagcotshwa lapha kuleli bandla bathi hayi kuthi wahlangana mhlati sithi abantu basakholwa kanti kuthi wahlangana ukucibishela hlangana mhlati ithe inyanga yezulu leziyangane ehleli laphaya esemboza amaduku amhlophe yathi azise zizokhomba lapha bazona yathi uma uzona ezimbili sithathe zombili uma ziyintathu sithathe zontathu ngoba ayisagithi nje ayisayidlweni uwe ugithi uzohlale phansi ngezibuthi kodwa ingane yomuntu ihleli lapho ngaphandle futhi wena ushumayela kanjani ngengane ingashumayela yosani nizobakhomba noma beka phansi kodwa kodwa ucishe efane nalo ngenye imini inkosi yamaNazaretha yake lana imvula ise kwandeni ngakubo kanami umfundisi uNtombela ekusukulana lathi kuna izosuka ise ngakithi kwaMpukunyuma thina sangayi kwandeni sahlala inkosi yesa ukuba impumputhe kubuye kuhlupha ungaboni sihleli nje lapha kanti abantu babhejile ukuthi soke sibone uma ifika la kwakuthiwa lenkosazana soke sibone uma ifika la kwala ngiwugobela wafika wasebenza kodwa akuyofuna imvu bathi imvu noma mayisika lapha ayikhali uyisika isiphuma umoya ingakhali bathi nawe uyoba njalo yasetshenziswa ihambela emnyango la ihambela emnyango endlini yenkosi yamaNazaretha umabona kude sihleli
lithi ngempumuthe ngapha hayi wanganiyeza silokhu silungile sihleli lapha kanti ubaba selenta nali kumdedeli kwakhe mina wathi uqhubwayo hawu nenzani lapha hawu silinde ubaba nilinde muphi silinde ubaba uthi wangeni ubaba ule kumdedeli uhambe ngapha mshango enthunga le thina sihleli ngapha usaya kanjani na kwathiwa sibomele sekumdedele sathi siyafika kwathi niyaphi sigcine singayilungisile indaba yenkosi yezwe lakithi wathi uwe sibanibani ngeke ngisho ngegama uyamazi wathi uwe sibanibani ndifake inkosi endabeni zesono ngiyayigeza ngani inkosi siyophuma esangweni kodwa babukwana abantu abanye ngobe bayaziwa omame inkosikazi ngithandile nje indaba esho umfundi inkosikazi njalo ngaba bakhokheli engadlulanga enansukele eluhlaza ayibaki isiphika la ushelelela indlela wena ngaphambili awusukanga esitebisweni number 1 usifaka kanjani isiphika nesiza futhi akagxoxa umuntu kuleli bandla esalwa intombi ngoba kuthule ibonge ibili ugxoxa kanjani wena zingake zakhe ibonge ngoba uNdlovu noma uNdlovu maphumulo angisho wena kamama kodwa ukhona Ndlovu maphumulo ibonge ibili abonakali lenkosazana ayenziwa ibe ngumphathi kuleli bandla unina wayo engazange emesigcawini iyayisalwa intombi abasaphenya abantu sekuthiwa wena uzoba uphatha ngabe ngiyamkhomba ngisaba nini yakhala indoda ngesikhathi senkosi uthi yekuthi inkosi kwenza ikhala igxoxo ukhalela umlilo ungazibona ukuthi njani ma angisho wena yathi inkosi mcobeni nayo bake bakhululisa abantu ingubo la bakhululisa ingubo abase begqokile ingubo abantu bengababhangele zakhunyulwa ingubo kwasala indoda yabanye angisayiboni na ukuthi iyashona ikhunyuliswa umfokazi phamba omphathe wesintu yathi mina ngangifaka ephakameni yaze wayiwa enyangeni yezulu yathi ulungile masho njalo yekeni kodwa lapha kuyiwa khona ingubo kayikho kuye sobona ukuthi ongena kanjani uyabona lento ekhulunywa ngayo yembili sithi uma uyithatha kancane kwaba khona indoda lapha eyayinesibonakaliso le ndoda ifika inkosi ithi ayiyengesemali lapho iyobala iy'tini ibala iy'tini ibone ukuthi kulezi iy'tini likhona igama lawo kulezi iy'tini ezakhaleni
ibuka Costini kodwa lapho kuyiwa khona awunayo indawo yongena. Khona indoda kuleli bandla abantu esibonakaliso yathi inkosi yamaNazaretha ngizohamba ngiyobhabhatisa. Wafika ilanga yahamba inkosi yamaNazaretha yahamba le ndoda yabona uqhamuka iy'ntaba zisithela ayilingani iy'ntaba ilokhu iqhamuka ilathiswe. Wayibona lezi nto yini le? Yathi ngibona iy'ntaba yathi ilathiswe chabo akuzona iy'ntaba abantu laba bababulala. Umuntu ngomuntu sazothanda umuntu ambulala. Bangaka bakho babulala? Wabulala bangaka? Wangena emanzini umuntu angene abuya aphume athi angaphuma athathe umthwalo wakhe angene. Kuthiwa njengomuntu umbona ethwala umthwalo kuthiwa abavumanga njengoba umbona ethwala umthwalo nje ephindele nawo abantu omunye kuthiwa wayethi ecabanga ukuthi usibanibane sengathi angafa kuthiwa umbulele. Bagcina abanye sebethele inkosi yamaNazaretha. Kuthiwa ngiyabona abathele inkosi yamaNazaretha. Kuthiwa siyababona. Kuthiwa abangayithandi. Awuzukuyithanda wena othi bambele. Uzosala. Uzosala na. Umsebenzi mkhulu. Wabona nje kubekuya ngami. Ngabe ngithi manje abantu abakhona. Akusizi sihlale sithi simunye kuleli bandla. Manje awusathembi umuntu kuleli bandla. Uthi uyaxoxa naye kanti umuntu ungangale. Ngithi kanti yikwenza hayi maNazaretha sise phansi kaShembe masinjani bakhamuka abantu befuze ulwana uthwele inkuni kuthiwa bukisisa athi uyabhekisisa abona umuntu uyaphefumula phezu kwakhe. Ngikhona neyimeni nami ngihambe sobakithi umndeni ekhala emphefumulo kwafike enye indoda yathi ngithunyiwe. Umshumayeli wakhona ukhona yathi ngithunyiwe. Uzothini? Yathi ngithunywe indoda yangakithi kodwa seyahamba emhlabeni ngithumile. Ithini? Ngesikhathi uBombela efike esweni lakithi wawela wangale yathi efukelwa isibane sasemanzini imboma. Wabuza kule ndoda eyikhwela isikebhe wathi lesilwane senziwa njani uma sinje? Yathi le ndoda uma sisa kanje kufuneka mashona phansi isikebhe usibhekisele siyokufuka lapha isikebhe kade sikhona busijikise usibhekele. Sathina lesilwana sangabe sashona phansi sahamba phezu kwamanzi sathi ophendula ubhoko wathi sahlukana umhlathi sakhambisa njalo. Awuyivubu le abanye bathi imbomo yakhambisa njalo yagcina ingasangena emanzini siyihlala ngaphandle. Waze kwafuna umlungu ophethe kuleyo ndawo okuthiwa uClark esizodutshula le mbo. Uthi-ke lo muntu ngithunyiwe ngithunywa indoda ethi angizukuyisho ngoba uyisihlobo sakho uyayazi ithi yathumela isilwana ukuthi ayibulala uShembe afele emanzini. Uzasinda wena kanti futhi wengenelo yini? Wazi umuntu uma efika kuleli bandla njengoba sibheke phansi ngathi
hawu balunga abantu kanti ekho khona imvune ngakufica kude makati nje uzongalali ngaphela ebusuku usela hayi angimsebenzi nje Nkosi ayibusise amen ukusula siyabonga amazwi amnandi kumfundisi wenkosi